Pemirsa, wilangan pasien COVID-19 ring Kabupaten Bangli, sani kantun ngemulihang perawatan sayan nedunang. Parindikan inucap sangkaning sayan nincapnya nih pasien kena, miwah kasus anyar sani tedun. Nganutin data gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 Kabupaten Bangli, dawak anggara sani sampul lintang, pasien sani miulihang perawatan kantun kutus diri. Humas GTPP COVID-19 Kabupaten Bangli Wayan Dirgayu Sanguningayang, wilangan kumulatif kasus kantos domas 3 dasa pitu kasus. Sani sampun kejan tenang kenak wenten 700 sangang dasa 5 diri. Sadurungnyane wenten pawawa kasus kenak 3 diri, saking desa kayu bihi kali diri miwah adiri saking susut. Antuk pawawa kasus kenak puniki, ngawinang pasien sani molihang perawatan saya nedunang. Satios punike Dirgayu Mausang, kanton wenten pawawa kasus positif akenyani kali diri saking kelurahan kawan miwah desa susut. Pasien saking kawan wantah anak lanang miuse petang dasa 6 warse sane terkonfirmasi positif rikale meperiksa ke rumah sakit Bali Mandara. Sane mangkin ipun sampun ngemargiang isolasi ring hotel Melasti. Idik pasien saking susut miuse 3 dasa kali warse miwah kejantenang terkonfirmasi positif pindah ke pasien dalam pengawasan PDP ring RSPTN Unud. Antuk nels wilangan kasus COVID-19 ring Kabupaten Bangli, Dirgayusa state metu eling majang krama mangdes tateng utamayang protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Antuk sumekan ngemargiang 3M minekadi, state ngawigunayang masker, ngwajikin tangan antuk sabun ring toye membah, nyaga jarak miwah nenten mapupul. Antuk ngarepin pandemi puniki Pemka Bangli nyagayang anggaran dana sane ageng. Kepala Badan Keuangan Pendapatan miwah aset daerah Bangli Iketut Riang Mausang, anggaran penanganan COVID-19 Bangli ring induk kali-tali kali dase kantos petang dase miliar rupiah. Anggaran mawawah malih 33 miliar rupiah ring APBD perubahan kali-tali kali dase. Saking anggaran inucap sampun kawigunayang 3 dasa siki kutus miliar rupiah langkungan tur kantun mesise sawetara 3 dasa siki miliar rupiah. Manut riang wilangan anggaran inucap kantun jangkep kawigunayang kantos panguntat warse. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.